Peekaboo! 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 Halo teman-teman, bantu aku memasangkan kepala badut ke Upin Ipin, Ehsan, Jarjit, dan Mail. Sebelum memasangkan kepala badutnya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Nice. Cuma digeleng-geleng, enak-enaknya cuma digeleng-geleng. Oh my god! Wow! Wah, si Iksan berubah jadi badut boboiboy teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu aku memasangkan kepala badut ke Upin Ipin, Mail, Ehsan, dan Jarjit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.